сиздердин көпчүлүк добушка ээ болуп, парламентке келе турган болсок, 3 маселе менен сиздерге кайрылабыз. Биринчиси бул биринчи жолу элдин тандоосунда, мына ушул убакка чейин эл менен эч ким эсептешкен эмес. Бийлик же бир саясий топ өзүнүн билгенин чечип, баш мыйзам кабыл алып келген. Биз биринчи жолу сиздерге кайрылабыз. Президенттик башкарууну каалайсыздарбы же парламенттик башкарууну? Эгерде президенттик башкарууну кааласаңыздар, бизде премьер-министр деген кызмат жоюлат. Президент бийликтин башына келет, ички сырткы саясатка жооп берет, чечимдерди кабыл алат. Sayla takma sazla düşmü, kolu bitti topta küpmü. Mekençiller atlandılar, mekendeşler taktırına ey. Mekençiller atlandılar, mekendeşler taktırına ey. Bu Mekençillerдің партиясы. Başında Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев тұрған партия. Кыргызстандын келечеги үчүн жанын берген, алакандай жер үчүн жанын канын берүүгө даяр турган Камчыбек Ташиев турган партия. Бул партиянын катарында Ansız takır maydalanak komiçi, kelepçekle bir gana çok. Kırgızstan'da mekençil bol, sorup çıksın varımızdı. Süymenen sunum. Kuda kalasa biz 4 yılın içinde Kırgızstan'dı bütünde karzdan çıkarıp, kuda kalasa keyin ekonomikаны önüktürüp, yılına 1 milyar dolardan aşık düşüp turgan kuda kalasa mına kumtördü, denonsasiya kılıp parlamentke barıp kalsak, Kırgızstan'ın paydasına işley turgan kılıp alal dep atabız. Kanlı eller mekençil, tanı bilgen tamırlı el mekençil, kurnamızdan akıllı el mekençil, salmadı da o sabırlı el mekençil, harcısı bek kadırlı el mekençil, kanlı eller mekençil. Mekençil, lo vereki. Var mekençil, cutta koşur salımı var mekençil, kazık kılar karusu var mekençil, aga cutta arzusu var mekençil. Саясий бийликтин буйругун аткарган сотторду биз жазалашыбыз керек. Муну Мекенчил гана партиясы кыла алат. Башка эч ким кыла албайт. Mekençiller atlandılar, mekendeşler taktırılar ey. Mekençiller atlandılar. Kırgızda bir söz var. Sen dostunu görseç, yani ben senin kim ekenini aytıp berem deči. Men Sadır'dın dostu kamçı bolgon üçün, men şu Mekençil partiyaga doğuşum berem. Ömrüңөр uzun bolsun, geleceğiңер keng bolsun. Камчыбек Ташиев деги жаңжал чыккан жерге барганда мен көзүмө жаш алып жүргенмин. Эмне үчүн премьер-министр барбады? Башка депутаттар эмне жок беле, бар эле. Неге барбады? Илайым ушуларды биринчи жараткан колдосун, экинчи ушу калайык калк колдосун. Кудай кааласа колдойбуз. 5 вак намазыбызда кечке айтабыз. Түшүнөсүңөр, силерди утуп алсын. Мекенчил утуп алсын деп бата кылабыз. Кудайым ошо намазыбызда айтып аткан мен эле эмес, энелердин баардыгы айтса керек ушул сөздү. Ошон үчүн утушка жетишели, Мекенчил утsun. Мекенчил утsun, Мекенчил. Рахмат. Mekençiller atlandılar, mekendeşler taktırılar ey. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.